kitepna tha Bible numei kibin pha ho thudo som langa le don butna anave khom hite thudo khatna Paul le Barnabas to pathena tongkhom John Mark anumin ipiham adi chu Mary ahi solchate bung somnani chang somnani Peter chu amin chu Mark kiti John nu Mary ina ahungle mi tampi ki khomin anatawe thudo ni na Herod nei chingpa chuza jinu chu amini piham adi chu Joanna ahi luk bungge changthum Herod nei chingpa chuza jinu Joanna Susana le adang hotam pi ahi uve thudo thumna asunga ko na thilhasagi kinodo pe no chu koiham adi chu Magdalene Mary ahi luk bungge changni Numei phabep lagau gilowa ko na Adam sa hole na chomchoma ko na Adam sa honjong alhon piuvin hichihol a hit Magdalene kiti Mary asunga ko na thilhasagi anodo pe nu akiti do lina Perez le Zira nu amini piham adi chu Tamar ahi Matthew bungkhat changthum Judahin Tamara konin Perez le Zira ahinge thudo ngana Herod naupa Philip jinu chu amini piham adi chu Herodias ahi Mark bungup chang somle sagi Herod ne naupa Philip jinu Herodias chu akichen pin ahi ama nu zala chu ama ta in mi asola John chu amat sa kana sum kula khubahi thudo gupna thilman ake khat ki koi Ananias kitipa chu azinu amini piham adi chu Safira ahi solchate bunga changkhat amin Ananias kiti pasal khat hin azinu Safira jong anomin anei thil kha zo in azinu hedin thilman ake khat ake koize thudo sagina solchate le khabu akisei Ethiopia lengnu chu amini piham adi chu Candace ahi solchate bungge changsom ni le sagi Philip jong akipanin achi le ven Ethiopia mi nukiso Ethiopia lengnu Candace se mangpa ago chengse chunga vai hom Jerusalem ma pathin hodia hung ahi thudo getna petalin kot punung akiwa adon budia hung thacha numei nu chu amini piham adi chu Roda ahi solchate bung somlani chang somle thum aman kot punung chu akiule don budin amin Roda kiti thacha numei khat ahunge thudo kona gambai po Felix jinu chu amini piham adi chu Drusilla ahi solchate bung som ni lali chang som ni lali nikho izad ham nungin Felix chu azinu juda numei Drusilla to ahungin Paul agako sa in Christa Jesu ta san thudor asei sa in angai je thudo somna Jesu le asei ji ho sumle pai ne le nga an ki thopi ji numei chu koiham adi chu Joanna ahi luk bungge changthum Herod nei chingpa chuza jinu Joanna Susana le adang hotam pi ahi uve numei ho hin Jesu le asei juite chu amaho ne yakonin ajanji uve do som le khatna numei kum zakhat alhina chapa vok chu koiham adi chu Sara ahi rom bung li chang som le ko kum zakhat lingding ko na hi za athisa tabang ata asa achinja voi hlo sa Sara naw bu khan khoding angai to jongchun ata asan adoi di poi do som la ni na sermon chapa Boaz anumin ipiham adi chu Rahab ahi Matthew bungkhat changa Salmonin Rahab ma konin Boaz ahingin Boazin Runa konin Obed ahinge thudo som le thumna rom le khabu a kisei ucha pingkop dingwo numei chu koiham adi chu Rebecca ahi rom bungko changsoma pat changsomni chan ato man hilowa akopa ji zo a ahi nadin Rebecca za aupa zo anaupa lacha pangding hitin akisei pe thudo somlelina golin lepthol doha a alepthla chu koiham adi chu evi ahi second Korean bung somlakhat changthum hicha hin golin lepthol doha a evi alepthla bangchun Christa dinga na lungpur di naule
na thi nau chu asu chat vai ding katia zai thudo achaina thudo asom lenga na Arabia gama Sinai mur sang lima chu ko hi kiti ham adi chu Hagar ahi Galatia bungli changsom ni langa Hagar hi Arabia gama Sinai mur sang lima ahin tulai Jerusalem vesa apang achate to so chang ahita uve tunia kitepna tha Bible numei seijui ho Bible quiz i bol naw hi chan chu hitan achai na chan hung pang ho zo se pathenin phathei na bu chi taw hen